Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu, washilizi waangalizi wa hema tangazo ya Komori Mlezi gari mtosao ni vamwijano watukufu ikao dorilo sinao siku wa leo arambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu usiku wa leo ngasina sharaf pandoma na hakuyu ya ujibu ndava mweja nuwa na nyasi mashababi mawatonia wahomji wahelenje ikaodo marasabiki maona imapicha ikaodo yakaonesa wobwananu jisa wahomji wahelenje wananyasi kaodo rilo sinao ngasine mwananyasi Omar Bakar na Ahmed Said ikao mongoni muwatangazaji muwarumishi wa hema tangazo ya habari za helenje wajau kawaida ngamidamini mwanama Muhammad Aliani ikao yemzima harimo ya mafundi wa he madrasa tumlezi umshariki wa he mwana nyasi Ustaz Muhammad Aliani kawajibu haukaya ya mwezi 14 ya mwezi wa September umikao li dimanche joka 14 ngabajujimiziwa ganga la muhadhara ikao muhadhara umu watukufu ngojoka ujimiziwa hamfaida ya usaidia umsomo wa mji wa helenje upande wa he mabayazio na upande wa kistaarabu hele janibu zonsipia garijwa onro kaya le palashio la shikomori lirende hadi malezi mazima ya mpango leone maudu ya he mwana mkomori nani chari ya shakomori kwa jasaza kwa titembibidi umsaidio kangio ruhusa hata le palashio nane ze tartibu za kipalashio ni malezi ya kipalashio usomesi wari mwenekoni yono maana ukawa mwananyasi Omar Bakar nana Ahmed Saidi wa sungurwa wa jeri taladud umuhadhara unuinamni kaulu juka hendelea ikawa muhadhara unu jimisi wale madrasa tumlezi wa mwijano wa kazi wa he le jiji la helenje ura meluwana safiri wa helenje wa jihuda Ufaransa umuhadhara unungojo hendelea harimwa boulevard Fero ya honu Marseille mu 14e arrondissement ikaonga jumni kani adresi ho kamili fuhayo insha Allah taala mhudhuria hawinjira mudu musafkari au jamo ni semisada ya hanyu no binadamu hanyu bukonyi wonesa harimwa haina mkaunti hamadawu ni madrasa tumlezi nsi no mara ya handa shima katiavi rarika ba mjawa jauna umji wa sima mbwani nana ni jiasa ya ukosi ungatsana sitsanganya ya wakati hamanda unurumbili sizani ngamju wona zinjio siku ama madrasa tumlezi kawinde sheni ya he sheni ya hayo ni Komori Mlezi ikawajibu wa mjumzeni wa juzua na safi wa hele jiji la hele nje kaudi wa jihunda wa obonze nana wakazi wa hawa mawatania wa jihunda wa harima mji ikaudu wa hima haulekeza haurumie shukaudu werewa nane le budu la mji wa hele nje abongi watukufu kabla nijaka mle aura jenshia dukaribisa wananyasi handani li mwananyasi Omar Bakar ahlan wa sahlan nikamwonishio mwanama Omar Bakar rangudo harimwa le jumba la habari za helenje ho helenje Komori makatilo nao yanu yenga wanganyije kwezi watukufu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anazira helenje makatilo nao yanu ya wangu ya amana na salama amine mwana ma Ahmed Said ngasibanu ili rishangireze ngo hizo jeri hundre hazo insha Allah ndi watu mwanama Omar Bakar Ahmed Said ya jari salim riwone sembabe hawe helilio kema katilo nayo anomuzuliwa arima dawla zinji mungoni muzuli dawla ya Komoro ya dawla ya Komoro makatilo nayo yano holiho siwananyanye makatilo nayo yano yesheni ya Komori Mlezi ujuka ya ngejihunda hunu Marseille na mriwone sembabe hawe na mekauli iliyo humasiwanye makatilo nayo kabla rejenda na ya wa iliyo ustadi ranzi dabo 18h 17h jawi hawaye yadiso badili ranzi dabo jioni manari wono wajamna upepo wajamna kusiwa wa mvua hata banu 20h
andwatso radonzanga lo mwezi walikuwa tsuona izile razino wazee nana mazababi wa misirini wa mbaoze dwana no wadzadze wa misirini wa mbaoze dua Mwenyezi Mungu ya rihifadhi neze nongozimo izode zilio arma mji watu une makatida nwayo mvua izia hau tuturunge nyao ye wanaweza wajitekeleza ho misirini wanaweza wajitekeleza misirini shemvange sana petit averse wana machini watiti hakuwa ku mna upepo toujours harenge daraja emakatiano ye umwezie namna uliwa pia waona mbili hautoliwa pia ule mehiza hama alkamiswiri wajao wakaulinda ukaya ngojuli wakamili yengo hanamna cheni do wai uliwa wai waona wai shao wai lo inshallah hanza Mwenyezi Mungu jornika ya khairi ya he hawa kaulu endelea wa maswali bwana Ustaz Muhammad Aliani ngoni shirio kwa mtukufu. Naam kwezi mwishio marhaba kwezi Ustaz Muhammad Aliani le 14 ikaulu radikabilini ngabajoendelea muhadhara ikao pangwa ni madrasa tumlezi na wanasafiri wa hele jiji la hele nje wewe kafundi harimwe madrasa tumlezi lione senamna ye mjadali au harimo muhadhara unu kabla harijanji harimo mnufu harimo jiji la hele nje kwezi ye preparation ki uje ye mahadisi ye baina ina wanasafiri wa hele nje ngona mnaje kwezi mtukufu. Handani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Handani garango shaba shinu haweshelea. Handani dumji wa hatu mtukufu wa Helenji. Ribeshile marhaba nana wanadamu wa Helenji ikao wa uharuma insinu. He fikra inu ikao yenamna ikao ndu ya zingaro. Aizo haunji haruma na utsahasamaha. Ikaitoka harume mahadisi hatu yanu rende rivuriza kalima ikao kalijaladhimu kalijajisa kalijalingana no mji wa Helenje rijuanza risamihido haukabanze nyido zinu wakati zorele samru mruhamba kalima shali kalima yule kalija ilo kalijaro haruma ziroho za hatu harume majaufu ya ruhe hatu aizo kwezi ndo kaya harumale suala fundi ikao ndo waliuzisabo madrasa timlezi nga siabo ikao ya shughuli inu riagalia ranzido mwezi wame dera ifikirie fikira inu shado kari wafikiana sonsi pia abamuja ne mazomana ya homji wa Helenje ikawe mazomana yao sina mazababi garwa shukuri yao ba alhamdulillah kwa jasa hazin chashi ranzi walo hunu Marseille bahata wende hatanga walo Britain uhajiho no alhamdulillah ngashido rona na ruma telefoni au hadisi namna ikao ngatuko barnamajisha ye programu inu aizo kwezi wangalizo tukufu wa hema tangazo ikao ngwaridu ngao rangu de komori mlezi rangu de habari za Helenje naze city kauzo TPR zifunga tanasi au weneza haina mpango ikao ngarufanyao lokaya umuhadhara huo ngojo birando kamwa benze na zesti dalati ikao ngartifindi yao ngari prepareo ye shughulinu alhamdulillah ngizonro rangule makatianu kartujwa zensuzi jawezo sharangu rangudo mwezi wame hata haba sainu alhamdulillah zarongo hena mna ikaundori rakauzanza ngazendele yao aukanga mawasiliano baina hema fundi nana imadhamana wa Helenje hena mna lazimika urifanye ngaba mawasiliano ya baina hema fundi no wanazioni wajokanza warumishihe aruma muhadhara huo rekadu wanazioni wa hema madrasa tumlezi walio hushioni reka wanazioni wana wa Helenje ikao wazala bonsi jubanu ikao ngarjo waona ensuyo ukakarjamba uka yabuduka kwa toshioni wa arme madrasa tumlezi abukwa tuhuji la ramba uka umji wa Helenje unumji wa hatu sonsi pia inu wajibu ya hatu sonsi pia inu wajibu ya haina mrislamu abenge wana wa Helenje ikao wazalo harumwensi inu ngamjo waona wandu ngojo waona au participe ili haweleza muhadhara. Marhaba menji Ustaz Muhammad, marhaba menji Ustaz Muhammad. Ye heli waona ye baina ya huwa wanasafiri wa Helenje walobonze surtout holiho muhadhara ngojoka hendelea Marseille yoka odu joka hendelea ye ngoranguka ya walo Paris walo Nice walo Lyon
o alo harimeni chimbali baliye ze habari zimu wazirengani kujoshori yone sembabi harmaka haba timbi harima hadisi anu katsina mzime makatiro nao yano sha sayanjia ngabo wajione se kwa wadunji harima hadisi anu hataba kwa jari waswili sha wakati wari waswili de matangazo tujue kwa ni kwa ujimi faiza habari zongo joko ronisazo sha eni jini wajine yarunga yabo muhadara unungwa unauji ngo Buhari harima preparation uhusu ile swala hilo haukaya bano madrasa tumlezi ngasina mafundi wenshi shaima minde kina aruma wa rikaundu watsungulwa ili haudungana ne komission ikao itolo no mji wa Helenje ili haufanya e programu ya muhadhara huu yabodoka ze malumati kaunga minizo habasa dokaya kabati bahanu unu Faransa walo mwana mhelenje atsujwa ihadisinu amrejezo doka kabati bahanu yabalo mwana mhelenje yatujwe shughulinu yabudoka we mana fasiri na kahonesa uka ngamrejezo ukabala mjini yabojokiri bakembira mbeka ya mintu zijua sha yawe mana tuzijua ndabka zonrongoza Helenje zukazimshuhudisa ukabala bahamwana mjini bahamwana wa mji bahamwana ulalo ko mjini bahimwana wa mji haina kopalidi hawo mjini ulijua haini bahanu balongozo mjini mzijua shamwana ulalo ho mji mjini wetola la twenza bahi haina mwana ikao haina mru ikao yuhafiliha nezi habari ya jue Helenje namna ikao iliyo yabo muhadhara unugujuo shaima utuhafiliha abo yonsina ushira ninjie nijue habari hizo shadoka haina mru au mwana ujue utundo mji wa Helenje nguzijua marhaba meji Ustaz Muhammad kabla rahazi antenize jari kupe wakati jai hawa komori ndio hari mahali nzio hawa kama zibugiwa kartujue connection namne haida ule ujuendesa nari karibi sembabi mwananyasi Omar Bakar yani wone sembabi hosoni mwaze na muraza disazini mwananyasi Omar Bakar murishidio kwezi hao anisho kwezi Ustaz upande wa muhadhara ikaudu joka heneli ya 14 dimashi kaudu jao hunu Marseille habari za Helenje ani rangudu wakati kanisi mahadisi yanu hatava sana namna mshiao namna ruhafilia namna muhadhara unu ili wanu wasaidie le panashio Mungu ni mwema baya sio muhimu haribu mji wa Helenje la husuye malezi na nema baya sio pia rihujoribu ile mahadisi yanu namna chikusi maraba Ustaz yotushukuria walandu ikao washangiria fikira mada zinu wajejelia maswili ne shuli nkuiyo ra Helenje na wajeni kangwa ruja bisezenga za wajewa wasedie najeleze nongozino wanwashinde wa nwaziundre yemana hazo inshallah ranziro akatrandisema hadisi yanu rinjia fikira zinjia kwa kumana ngasina kinukana diaspora hatu ya Komori na diaspora hatu ya mjini Helenje wafikirili yao ye malezi mananga rujwa wangu kana ye malezi ya disarma le palashio ikamuka jabira ruma palashio wakatabu ya malezi abarashukuri yao kwa kuma mananga rujwa kana zenchida zilone mabaya zio ya junda hunu mjini Helenje kati na ze swara afane ze diswara za normo zidunga na wakati abunga rashukuri yao kwa ni wanduikao mtende ya fikira mada zinu mananga sinatomaya ukana abaha wananashwa hatu wana hatu wajukana babaha nikao wajenda wakensi wasome elimu wasome dini ya Mungu mananga rjoha ndurambiro kana elimu yonje abantu bulo urahafu kaka bati urahafu elimu yokenji abunga adukuna raparte majumba nyumeni wajojelia wana hatu nanashwa hatu wajukana rumwe majumba yayo washinde wayabame wajokana zinua amali kaunga zitawao hamvu ajitahidi hankili inji watijewa ndio wamenyeze amali kaunga jofanya bushawa bame enema ikao na ngomyezi Mungu ije inji yomfumbili inshallah yekomori wajiha furaha rikunde mabaya zio amani wale dara harimo mji watu ne malezi yarenge daraja haju harimo mji watu unu izode fursa kanjo china niendese makatida nu ayo mananga sinatomaya kwa ikaza nongozo zifanyishie 2000 chabo ilogayo la mwando kao lipuha harimo mji umvahusu ye malezi ya mji watu mwanama Ahmed Said kao ngose huraba mwana Yesu Omar Bakar harimo ye mahadisi yanongoni shire mwanama Ahmed Said shokozi
mwana Mohamed Said Amushokozi. mabile palashio arisifie mabile namna le palashio la helenje kaudo lijihunda wema katirlo nao yanu upande wa howana ya mahabai haunu le palashio na la mahutaji fukaya hakika le palashio la helenje haukaya ngabo majumba menji harimwa ya msomo harimwa umji wa helenje kawa majumba ayo ya husu msomo ngabo ya husu mrongo zinji kawa majumba ayo ngajihunda wa harimwa umji wa helenje upande wa he wahema ile lionsi pia habade namna hole misihiri holana na rongozi njika wa rwazihunda wa harimo mji wa helenje yemwa nama Ahmed Said hujoni sifia je hosoni mwa hujorongoza je wala wanasafiri wa helenje walobonze hosoni mwa muhadhara unu yewa usingareji haukale pala shunga likutajia unu muhindi kwesi marama menji anda nido turaza salam za Kiislam na vya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waangalizi kao mstahili ya mdunga wa za nyakati zini hamada hele swala kao li jabanu ndani ya mtoshukuria wanama kaya wa jiunda wa Faransa warangazi dongo zinuame ukao aminukana waishile yao msomo wa Komori waishile yao msomo wa mjini hao hadani harumale palashio kaya wa nasjana wa jiunda wakati unu wa harumwa tambu haku wakanalila palashio kao ngwendao no soma ngilo titi kabisa lisasanyiha kwa tunda mahale kao wakenti wasome ya dini ya Kiislamu abo handa ndo tutedeni warongozo kana nifikra njema au kana kama nadamu haishelewa elimu ya hapo ngujoshelea pia irendao abo handa ninatuambia kana fikra jayinu kaija sonti pia rirenge hemeno mili arishukuriao ngunejelie idumu wazili jitahidi na mvu wahunre fikra njema rahana yinuka wa Tanzania kwa zifundi wako marhaba menji upande wahe watukufu harimwa upande wahe ngunishokozi mwana Mohamed Said naam wonishokozi wakati huu wana wahelenje habu upande waho mjihudhurisho harimwaye mabayazio yale yaliyo hokanga jokaya ngaranzao rilekeze riwahele palashio hokanga problemu hivyo hokaya umbabandu kansi nga mahutajifu ya banga mahutajifu haina muislamu ikaudo rilumwe makatilo nao yani ya jokaya le palashio la helenje kido alikutajia ngozinji ngalikutajao zebanga ngalikutajao ziringa ngalikutajao wasi wotena wasi ngaromba udua ondua hunde msaada le 14 ikao doritu tsanganyiha au 29 boulevard Giraud au 14e arrondissement no Marseille ili haini mbele to msaada wa shake tuzia haina mbuka ngujihundu harmansi ngochi au jundu harma mjimroji tushia huduri usiku yatekeleze msaada wa nane kaha contact komorimlez ikawe komorimlezi ndesheni ya madrasa tulezi ikawa wajimi za muhadhara unu wono wanasafiri wa mji wa helenje ili wasaidie palashio garjo wanika zenzia ne mawasiliano sababu misaada yao rekangu hulo mzanga rekangu hulo simare kade nyumbani nonse pia le palashio galikutajia ukwezi mtukufu yoso ni mazeno munaza mbezo ngabo tuanza tena watu radio zenje za mema utajifu upande wa ile palashio ukwezi mtukufu maraba menji harumo upande kao mahutajio ngayo menji hususani do bahar bokanti yo muhimu kana wanazijana ngodono jino kanti bonti na balara mlo kana elimu yo kenjia harma ban balon kudi hokanti go baziro haku ide amando kao ibidiri wandwati do fikiri holiho wasi wasa ufikiri nana wabdo fikiri mahala bokanti kana ngio muhimu ka wanazijana wenda onde mahala bwema wakenti fundi wangu mana toka mrenda kenti bonti keti njema abobe se de babindoshla nishele zendo kana walo muhimu do banu bokant nana dongozi njikao ibidizi kai holawa zetabluba holawa zindongozi njizabidizi ke hoshoni zozonti pia dezabidi rizifanye kwezi fundi wako fundi hawaje sababu yako dunganye babe mwanama adroha unrao kana mabaya zio etayali yo harimo mji watu unu nga utajao kabisa owasi aku nga utajao owasi mana karno juara bukara nga tahoze baba harango jashinda andwa waparsao owasi
placing hiyo vanhu vowaha sha bakisha bado wasizenchida ifundalo yabo gatushinda ya tangaya kabisa wasiwarenga daraja haju abor jombea amadeli wa zamba yabo wananyasi wa helenje nano wa rajine wa emiji mirojine wa junda ulani Faransa ni nona junda armoise za Europa tutsi Faransa washindi wa sedieze ngo hizo mana ngenganzao fumvula mali kao ngaljo huja lifanye le daho hilo mri atowe hum duniani maudu Mwenyezi Mungu aje amnike zilibwa izo donajo utaja kwa ku bala honisokana ebona zweni washinda wende armwe mavazio wanazweni ngo ndao armwe mavazio shade tabu mabanu bokansi atanyumeni banu terate fanya video yabo wanazweni wa kukansi bonze abo kabanye mvua abo wanjia watunjia fundiwa mukana na mwenza yuba kabati banu bokansi abo ngwa junda au roha armwa ile parasho wenza ndo malahoni ndio atabisho wazana wadu kansi bala wasome dini ya Mungu izo de toramo ikao ngilo harmale parasho hilo wana ngwendao shakwa tuparsabanu wakansi wako junda bonze abo kali jongali wala mbakaze mbaleso na wemba koti no ile atso ambe kaende shioni yasome dini ya Mwenyezi Mungu. Marhaba minchi wa tukufu wa musenga ridi ya une maadisi ya husu ye muhadhara ikaudu joka hendelea le 14 hamadi namni ikaudu monao hosoniho unu muhadhara khaswa wa usedi ya umsomu wa homji wa helenje ikao muhadhara ungojo hendelea ho 29 boulevard Chiro au 13014 Marseille ikao ungojo hendelea dimanche joka 1409 2025 inshallah taala garumba mhudhuri hawinji ili nje msaidie nani kaya nduha parse matangazo yanu baada hele 14 na kera dibanga sina nzia zinji za mawasiliano au ya uzise mzima wa kazi wa mji wa helenje kwa mungoni mwemi jipo ndo mwana ya mbude ikao garumba udwa hansa Mwenyezi kama wapenzi inshallah taala wa mhudhurie hawinji hata wandu wasaidie maendeleo ya ho mji huu hasa upande wa msomo mwanama Omar Bakar ye rijo hanza urione simbavi upande wa maendeleo inamne kaudu yaliyo harmu mji wa helenje ikaunga wandu leo handa walipasa wa mamisho ya hadisi simbavi harma mji wa helenje maendeleo makati yanunga daraja hindi upande wa hizinzia upande wa lebundu upande wa zile koli nyiro chini risifie mbavi namna zenongo sidi mtukufu raba fundi wangu lotsole sound kana maendeleo harmo mjo helenje ngadosu bitirambu kana ya renge daraja juu parapora hema mirojine maana ngado haundo rikana maha mitsanu bano au sita mjo helenje wa kotsanga nyiha mitsango ramtiti ramhura mshera mme rajunda yo Faransa rajunda unkomori hena mundu akotoa mtsango ili tiele pare lalaya jomani uhaho mjini helenje manelo kotsanganya emiji yomine rija haunro rija umahawabira wa 2024 wajaba wa hale jumba la sanduku mananga mjo haunro kana mji ikao mwanzore uendelee usoni hako aku uka jumba la mali ili wakazi wadore jeibala wafanya ze harija zahabu mji wa helenje umazizi ili na 11 wawa hale jumba la école privée do mwakao wanjia école privée haruma mji wa helenje haruma mbude kao iliko liyo ngendele yao atanabaha wana hatu kwa tu deplace wenda haruma miji mirojine wenda we soma wedunga jua shangwa kolonti zao haruma zelikoli privé aho mjini helenje ikao iwono le jua ranzi lomazi zili na 11 ngiyo yabo alhamdulillah ngesomeshao ngendele yao waja utena mji wa helenje ngwaona école primaire ikao école primaire ngiyo yabo ngesomeshao école publique ngendele yao kabisa wana hatu ngwendao yabo wesoma waja utsela ngabole jubala la pitali ikao ngilo ankuru ngalifanyi wangu na plein construction shanga bomba banu ikao wafanya mna dispensary eni akoza atoma ututu ngondo yabo ende hatrihwa yakatile kazi za juu wakatila hende haruma elizela pitali zilo hule abo hau jimlifu imabazi waja utsela imabazi ngayo wajautena ngabo ze madrasa ngabo ikao ngizo en plein construction tsena ngabo ikao ngizo ngazisomeshao haruma wana hatu wao ize elimu hizo de mendeleo ha jimlifu ikao ngayo haruma umjwa helenje wajautena mabango yo haruma miji hatu nsipia yo kakosa
umji wa Helenje ngona mabangwe mane. Umji wa Helenje ngona mabangwe mane hamaza mamararo. Abo ndio just tinambe kana haujimlifu wajautsena waumva usuye yespori wajautsena riono resama vanhu kanao shababi ujuha ya ukanangu anzawa trenziani yetere riono machine yende trace sha shekanga shende sawo zazizo wambukana hamda kutoka hule vanhu ngabuja machine kao waja wanisotali kafu wanatu wadona babano ndio tsabushia watokana waduka nsiba ijema udi jeza zalisefikirambi ya ukana kwa suna babano watsabuha abonga bujo mafikira mai haku izo haujimlifu ede mendele ikao ngayo haruma umji wa hatunu ngashukuri yao mva waheze ezenyiko nzia za zerutu sekondari alhamdulillah wa manga hatu kwa jasi hazina hii wasi warengele funfuilo wasedi yao haku emendeleo ya homji wa Helenje haruma yembudi. Mwanama Abubakar ngarijurenga mnaposi wa kelke minuita premi rejiani tena inshallah. Mwanama Ustaz Muhammad kunishirio kazi mtukufu. Amwishio. Amusema katanu ndugu mapicha ya Helenje la Helenje ushiriku ya ndugu babikoze mtukufu au. Tiaono. Mashallah. Tiaono. Hono separe hono le bundo hono ka ali namna ejisa fa kangu angalio ali ukawisi hamanga we ngawe harimwaye mbili bayazingiza umji hawheri kaudo nao. Yani hate pare ba jinia ba hadu mararabo kangu ho pare shadu sutira Helenje tsene pare bismillah mashallah. Shabaki bose les pare za wasuri Helenje ziru harumata buri amahame wenda hula shabule bitsami kuri bismillah mashallah. Nyezi mtu tsibia le bumbi kaulo lo harimwaye umji wa Helenje rigono mapicha banu madoni opande wa majumba ya msomo lizadu ngabo zonzipi. Ustaz Muhammad utone saje furaha ya haba hakikati sisi wafu nazi picha ya namna ya kaulo mji wa Helenje kozi mtuko. Hakika nsinale kalima zero kaulo naziona banu hakika mashallah yazimna jaile zimunre miji yonsi pia auka ngamina twamaya auka zanongo zila kazi jaja hamali namna mwananyasi zama na journalist wa habari za Helenje yabaonesa auka haonesa rumali kalima lahi haonesa auka arumwa mahamisha shibana ani abo ze swana zinazonsipia na ratozifarudisha ukaenda de mahumfukare ya mwiso inu yabo ngaruhundrao kabo mahumfukare ya mwiso inu na ratowakinisha abo bayihaba mitsanu shanari tsuhamba ashirika hadi waza na rambede mfukare inu bayishwa rambede kume ya mwiso ninu shamashallahu zango wizo gizo kazitimbi gizo njema Mwenyezi Mungu ajaidie zidumu zihejumu abo Mwenyezi Mungu yanike wanrikao duwasaidia hilimrika wasaidia raze fikira reze mali reze mvu baze janibu izo zonraru ngizo aonesa yabo ya ukaya uwamanga uendelea na utiaze nzia ikao zenjezi za humjini za uzupsa humji ya wamudu wamanga ikao ngo hunu Faransa Mwenyezi Mungu wajaze heri na urenga ishwaba hashinu madama haumuna sabaunu neze habari kaunga rizamba uzinu ahwamba ya uka resherezi zane
rasiri lo hunumanga ranyinyi mlokomori uka ekaze malizi ungabwatsa hauze mali shabaha warika ngwazirumiao abaha walona fikira nanaze mvu abenge haina mriaja na msaada huo shamruna hensi ya ukaya iyo mbahindu enda yai hanu Mwenyezi Mungu ajoli bamru maudisiku ya kiyama mretoa mapesa hatoa mtsango ngarijua usirilo hunu iyo ende namna ikawe miji yonsi pia ngiyo ngaratoa umitsango ngarifanyo jao ngarisao jao mrungu ziwe zahe no ili mri atowe ya mundu urengeshwa bahashino ya hoambia nyi wananyasi kaonganyi iko masiwani ya ukaze jitihadi kaunga mzizingarao na mzizingare mzidishe zehija muadilishe mfanye zwe kaundo wafikiana hautawa emabaya mjue ya uka zemvuza hanyu no wakati wa hanyu mrumi yao zemalika ungazila hunu chahunu iyonga sisao haukahini mriabo zemvuza hanyu izonga zenda uzaketsi bahanu zimlindeni mje mli wanro haukaikanga sina zimaliza hatu shaizo kazijajo jirenga zitepare zijirenge wizo zijitepare bahanu changia nzo biswara na mvu haizo kwezi ufundi haujimlifu ze habari kao donaziona mo mji wa Helenje ulawana ne mapicha ikao rede na uone swabanu mashallahu hakika zerungo kazitimbi Mwenyezi Mungu na wajailie ya wakaizizie daraja jumaizo ikao zilio mguya wansi ya rajisa wa mji wa Helenje ha khairi inshallah. Ustaz Muhammad kamera hariri jawlaha kwezi hata mwanama Ustaz Umar Bakar kaunge na kumba tokea uringo mrongoyo shanga toka buja kina dakika husuniho Ustaz Muhammad dena mne madrasa tumlez au kari kansi wanukaya au kansi bano hawakili wana mafunzo ya madrasa tumlez madrasa tumlez ilone sokaya mji hau ngabo mijikao waja ungana watsanganya hadaona ani haufanya muhadhara hamade namna zifanyisha au Marseille ili wasidie de palashio mabayazio ya hao mji wa Helenje ye ngebidio mjuke ani ngekawa na sifa hindinga bo sharuti hasa ani mathala nikale mji watsanganya hadaona madrasa tumlezi ye nrongo hiri besu arenga ni uzisiwa ari mababu za message kao ziliwasudibano hanzia za privé si hama hena mnayo ye nrongo adu sharuti hindi la dokaya abamfikiri hama haina mrudungo emission hatuinu hajua walrika ndo organizeo wa muhadhara unu yauka dokaya undo mji wa Helenje ngwendao ba ufunga tsana bamweja ne madrasa tumlezi yabo wesa wano sheisimu kainu madrasa tumlezi yabo madrasa tumlezi yabo haji hansiza khaswa ya hemalezi yabo hemalezi ya malezi ya hedini kwa jimlifu hayo pia aizo o madrasa tumlezi kwa tsina hata sharutu zinji itondo tsokange lazimeke wandu wajiwambilwa ukari juhanza ukarifanya ngasina taabu ya likoli ngasina taabu ya madrasa ngasina taabu ya msihiri au kamsihiri la miongoni mwa malezi ngasina ani mrwaje onese shakar sina hata sharuti ya uka yani kabatsimba hindu njiyao harume madrasa au henda haraka kabatsimba hindu njiyao harume madrasa ya ukabunga ndora kazi rafanya mafumvu maili la kabatsimba hindu njiyao harume madrasa mrunatso huja ngwaje lazinsi rongo za mwando rifanya na urengeshwa bahashinu tena au kabane roho yangu ndio jangu ndindawe safundi ujo udiwaza abengenga muhesha amweshelezizwa nivurize mbabie yemtemna mbugo ya ukado kabanu rikawasili harumo mji wa Helenje wa mji mtukufu hatu Helenje usiku leo shabanu ridungu dingo ikawa yo khiana yo dhulma ikarira sio mpango hatunu litimizi haraja karijua ledi wandu wajua ledingo ikauri lipashia awasuli haruma mji wa Helenje usiku leo chando kwamba vio sina amheshelezizo ngojondrenge ya utimizi kwezi fungu maraba kwenzi Ustaz Muhammad ambosi watukufu tsiri kwa mzongoni mwanese dokaya hakika mongoni mwesha tia nuru na haiba hakuharima wa muhadhara unu dokaya mongoni mwe mafundi ikawa alimshao wa madrasa hiyo samahani fundi kwezi dokabane hadisi yo ngarijoka huirajisa le rendezvous de 14 ngarijoka huirajisa kesa utocha shatsonesa sonesa mbabi kwezi maraba kwezi dokaya harimwaye mafundi kao do alimshao wanabo ngasina mzaza hatu mazalifa ikawa mazalifa ye mongoni mwazaza hatu watukufu ikawa warumishi hao harimwe madrasa tumlezi wandu wengi kawa wajushangaya shaura jifu hizo ndogo zinu mshahidi wa hizo ndogo zinu
waduzi lunga le 14 haida mwanzo wa ndreo rajifu wa nzana ngozinu au kaya jumkini ha wenji wa doi hushokaya mungoni mwema fundi walimishao mazalifa na mimi kamsugutinza ambaye kama mungoni mwarumishi wa madrasa tasatumlezi Ustaz Muhammad ye mungoni mwarumishi mafundi wa madrasa tumlezi mazalifa ye wazio mungoni mafundi wa madrasa tumlezi haukaya wana ikaudu walimisho yabo ye mungoni mwandu ikaudu wasumishao mtume sallallahu alayhi wasallam haukaya balighu anni walau aya na mnibalighishe na mwambe zile kaudu mwambe bingwa aya nzima ye aya nzima ikaudu mzazatu yejuao nana wananya wazizi kaudu walio yabo nana umuzalifa ambuse harimwa ikamdu hanjia harimwe pash harimwe shen ya komorimlezi mungu tumunda darasa zahe ilimru ya amija ya woni ukaya hakika mungu ni mwandu tao dualimishao wale harimwe madrasa tumlezi ambuse imani Ustaz Muhammad yani riha ijukuma hiyo kasi mungu ni mwatangazaji wa madrasa tumlezi ikamdu hanjia harimwe pashio hanjia harimwe musabaka hanjia harimwe YouTube anzi hakomorimlezi shauri jema mtuparisa awanzi hema mazalifa inshallah mtuparisa zidarasa zahe ikao mungu ni mwandu wa shariki nana harimwe ndini radio FM3 harimwe mipango ya heji hashariki mungoni mwe mipango ya heji kwa SM3 wori hawatsaha ngamunao mungoni mweze mimbar kozo milo harimwe SM3 ye SM3 katika udo watsaha ye madrasa tumlezi wafanya mipango ya husu heji mamazalifa hashariki yani yawe mungoni mwe mafundi warunishi wa he madrasa tumlezi mnyezi mdu za khair bali hatu binja kanza nitemle sheyo tifasiri ya hukaya mshi hokao kabati mfundi harime madrasa tumlezi ke karamu imilia harimo nje Muhammad asi mwananyasi Omar Bakara busiga banazinji sojeza bakaro njaru mvawonga chukawali no wakati ngo dono risonga daweni mwananyasi Ahmed Said husoni mema piche kaudo raonesa husu umshi wa hele nje wananyani wa Faransa ni haiba kaudo ichia sababu no muhadhara wa hele 14 ani ye umshi wa hele nje zihabari zinundone sa Johnson mwananyanyi haukanza wenjize Johnson muzuramba kampasi fodha maraba menji awenje ziza wananyasi kangwa jiunda warma lejijila ulani faransani jo ambio kana hamhu hamtiti narishangirie zerongo hizo wanu hizo ngarifanya ha Mungu dajo ko jarimke zilibwa ihorendao abotsi jo apara haku mana ngaronao zerongo kana zerongo ngizo na ampleur haku mratsilale kauske mukasonda hazini mshe kangundu hazini na be mshe ndawo ambe wana wende wasaidie zenongo zinu waja ukeja ziro kemiji mirojine watsende wasaidia maana wako mori wesilamu na wende wasaidie zenongo zinu maana zinu ngizo na manufaa kwa kurana nongo utuka wazonzi atatukura mkanari wa pala shisha zinu warfanyo ha Mungu nungu joka paria se Marseille ya mashuli abole obulonje mazo ha Mungu mduna renge biera nzi ngoje kasa zirengo na helenje mana wandu mawatwania hakuwa jilani hao muna jelio kana wanorizamba sarengeze biye ile 14 inshallah wajiundo iho Bushironi wa Marseille washinde watekele kabisa wende armaze njema zinu wende wajiri unde zilibwa maudu twakia manange ndio sawano kana yo usomesha mrwa to mali hao habahanu ikurani ndo asomeshiwa wala asome Qur'ana ikasomwe Qur'ani abongo hundumbabi zote jotsaha ku wanaama wamanga wa diaspora hele njena ne diaspora komori jiunda ho harma ulani faransani wajitekeleze kabisa harmo mji wa Marseille le 14 mana yede jotia huba jotia rahba ya ukana ngasina wananyasi ka wafikiri yao ye malezi ngafikiri yao ye helenje ngafikiri yao nsoma ye hensi ya komori bado harma mji mtukufu wa helenje nashukurie mafundi kao ngo yabo harma le palesho la mlezi ngwasomeshao kabisa wananasho hatu ili jerunde mavuna batu silon komori mana wode toma ya hatu wao sisi de toma ya hao haruma mva wa maisha haruma mva wa maendeleo ya hemichi hatu marhaba mwana Ahmed Said ujenjezaji hasoni mweza unisiwa ya hudaima kati ya ubaya mpango hatu sa mwela unokurubia mwezi dakika za mwisho za hatu kuzimtukufu maraba menji tinazenjeza sha dotokani ndongo mbabi hana ndo toshukure mafundi kao wafungu nkabambonzi ili wahimilie zenjema zinu zidumu waja tena ni shukurie
Naam, garishia kwezi. Garishia kwezi. Musema wafidiano dasini wananyasika odo walio helenji huko mori makatiano isa ngadi hamba Ustaz Muhammad munishika kwezi mtukufu. Naam mshio. Hata imani ya Samit Said ya Jure J mtukufu do alikushilia wizweka odo akaanza wenjeze usoni mwa ze barnamaji za hele 14 namne ka odo zilio kwezi kangabo waze shilia wakaanza usione sivanu kwezi mtukufu. Tafadhali. Ze barnamaji ndo kaya inshallah wandaninga rombo Mwenyezi Mungu arihisina mu hata insuyo na utafadhalisha wandu haina mrika ngena yazma ya ukayaje aruma muhadara chayashinde yatekele abo kabula haukaya arjwanzar kiyabo safkare kamwa benze randise umuhadara haukanga bajukauka maudhu zinji zikauka bani yabo ikamga jo gizona faida ukahini mndu yatirate shahini mndu yake karibu yabo yake wahandani ahudunga umuhadara la izot johanza ke wanadamu rujomba ukawajitekeleza yabo ngudu rusafkare ngarjoka yosku mfumbili emabisi onare tari hovira yabunge lazima ke mndu yalale ne barnamaji mndu yajwe kabula yajihunre kunziani abonga mfikiri hama iyonde tartibu ikaodo na johanza ukanieshelezize meza saya suala ikao hutsiwalo yabo baishwa libiri hama namne kaundo wa onesa ya ukaya gabwandu uzisa uka madrasa ngelazimu ke sharutu hiri mndu yake nizo hata ili wandu washinde wasaidilane haruma zarongo zinu amanana mafundi yazone sabo kabati sharuti walake tsufaruduisha ukangelazimu ke mndu yake ho madrasa chamru natso huja haina namna ufanya unsipia ngarjo shindari munre shawiri ka wakati uruhusu rishangiriane hata rishinde rifanye umuhadhara. Marhaba kwezi Ustaz Muhammad abonge abo ngarjo hendelea hari mwazi dakika za nusu za hatu mwananyasi ametsaidi gambo se connexion toujours ye mawasiliano ya hatu dasina onga yo hauziru na si sangeli muhinga wasiliano hari mwazi dakika za nusu za hatu ambose wari J mwananyasi ametsaid na Omar Bakar ikawanganyi hari mwa habari za helenji na ngunda ihokomor ngamrishia kwezi. Wananyasira haya mawasiliano yao na maziro ndono abonge watukufu ngeni ngo herisanga wasiliyo hari mwaze dakika za mwisoza matangazo ya hatu au ya mpango hatu wa usiku wa leo ikaori kamwelesani rikamweshelezani ya hukaya ramba wa taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwani wa ma'siyati rasul ibidu sisi kama Islam ridosedilana hari mwaze njema na risedilani wajao haishelezana Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikale ya bilokaya alilmu fardun ala kulli muslimin wa muslima osoma yo farudhi harimwa mrumme Islamu na ana mrumshe Islamu eka leo hundu kazeno mwizo zo farudhi ka hosoma yo farudhi harimwa mrumme na mrumshe wasome abonanu mbe madrasa nanu ndali palashio wajau abuzo farudhi jabo kwesha tsunga uudhu lo farudhi na yakae swala ndio farudhi karna mjua swali mpakari tawadha holiwe fakhi warne sauka holiwe karina mjua uswali mpakari tawazabo tena zo farudhi abonge ekaho soma karna mjua soma wana kwa ana mjua soma mpakari undele palashio ikawo lilio anumjua hele ndio usome abo nana undale palashio yo farudhi au kaho soma zo farudhi awe ikakusaidia reka 20 euro reka 50 euro reka 100 euro sheheli ya mzanga tania sima mvuyu fikira ani haina namna ujibiwe bengwa ngo mahala mushoze ngozi kutushinda shamtoko zero kama sikilingenga mina batu yanzansaidia izozo ntipia Mwenyezi Mungu wonoze ngawe izozo ntipia nguono muhaho nguono roho jema ya haho yahoka hujo anza nani zetawo waja ungo huro kiasi ikaodo asaidia na dotoko zero hokati ujibiwa nisaidie ze jema zinu shansina nafasi abonge abo ikausaidia abo saidia forte abo saidia wana wasome usaidia utowe zitabia bikao zilo masiwani usaidia kangozinji kao nafasi kana uruhusu zizabeba zonzi pia shanga tuzidunga ni mafundi watukufu usiku wa muhadhara rikada sini wananyasi kao do helenje ri washukria au jomba haina mru ya renge dakika nzima ya lahe watukufu barikana mawasiliano ya kama zero baina hatula sinao upande wa teknika ongee mwananyasi ametsaidia kanombo ngoyo Johanza ulahe
harimo dakika nusu ya haho haida fikra uloni uchimi sa dakika ulaho wabitao waridunga wa shukran fundi watu hadani do tsubushiri ya bahati njema wanyasi kao wastahimili ya rangude sa mpango unuandisa hata jeru ndabaha nwambie wakati mwema na bushiri bahati njema no shelezize kao sirlo komori rike juma tumbaze dua ho siku mwezi kao dua kwenda noliwa kao warbo Mwenyezi Mungu kana wakati unu mwezi usa ubenu hanormali mguna zidi mafundi watu kao wakati tumbaze dua no kusudiete na wanyasi kao ngo majini hunganzo hata hiya misafara Mwenyezi Mungu ya wakusudie bahati njema na misafara mema waja wote na nikusudie heni mwanadamu Muislamu kao gujihura rumwe majumba ya dzihiro Mwenyezi Mungu ya wabe unono wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wala Omar Bakar mtukufu ngola harmile kia musokwezi shekwezi mtukufu maraba menji dotorenge shobashino ni pare wanawahele nje wajunda au harmwa ulani Faransa ni kana 2000 yo hao dasina kana na wende hawinji jeri hunde mavuna riangalie nsoma ya ho mji wa hele nje harmwa mbude na ubushiria wananyasi kaunga jundo Faransani nguya wabe mariziki mema watuna wana Mwenyezi Mungu wabe wana atuna nduashe Mwenyezi Mungu wabe nduashe alo harmwa tabu Mwenyezi Mungu wabe zamana insha Allah Mwenyezi Mungu aje ajusensi ya Komori dasinao insha Allah ya rengeze mijatu yonsipia insha Allah ate amani na urengeri sala yidu kana ndongowe kana sirlo Komori ngasidao ngatuka boheze roho ngatuka wazima ili dotwaze fikra dasinao harma siku ya hetimashi insha Allah na sirjo kutajia kwa siku hiyo epajatu kama uko vita ustadhi Yusuf Aliamani ushinde uirenge utanganye na ne pajia hanyu yinu ishinde ibitse wanawahele nje washindi wadungeze no wazinu umaleka ngwa jiunda oro wajunda hunu Komori nana junda warmaze nsi wasoma ona na wafanyo misafara Mwenyezi Mungu ya wabe hao nsipia ze doktora zije hawinja ngo mjwa tunu si hale banu insha Allah insha Allah wa shukran Ustaz Muhammad kawena dakika ya ula hako zintukufu ewa marhaba menji ndani ndo tushukuria wananyasi kao wajunda aruma umjohele nje makatiano rona sina uvan ezejitadi kaundi wazifanya ni hawanziro ikao wende na urone sababu iliyo homasiwani do washukuria na ushukuria hoji mlifu wa hoandu wa helenje nana irawaze wa hatu rowazaza hatu wanashu hatu mabani hatu hena mna ikaundi warenga zerongo zinu na ushukuria ye commission special ikao ndo rilio en contact na sinao uriofanya wa programu ya shughulinu ya uka alhamdulillah kwa jaizingara na hii shawaizingarando na huonesa wananyasi yabo ukarijibiwa haku simadhamana wa hema madrasa tumlezi rijuhanza baada ya shughulinu au kabanu ekaundwa jarumo mji mtukufu kabaja mji mbungufu changar kusudi hao mji mtukufu wa helenje ya ukabanu bakarongo zinji ikao yaladhimwe kerizijue harumo mji unu wanadamu wenji wasijue no karjawahi he namna wakati kaunguo rijuhanza ke baada ya shughulinu rifanye mpango ikao ngamjo ushinda mritsanganyizize mritsaishie wazi wa hatu wa mila au kabayo ketsuladhime keiransiwa au kayo nsipia bayo ngiona msada mhu harumeme miji hatu na maendeleo ya hatu fundi Yusuf imani ngotseho una hadisi wa muhimu umuhimu yondo kweli rijuhanza ke fanye mpango ikaongo joka juma unu ujo utsanganya mashababi hamandasi utsanganye wazi wa hatu utsanganye nana wazazi wa hatu hako wanro nsipia hena mrunge na msada umsada kujabaki umtsango kujabaki watu sima shababi bahi shaima rengo yawe nsipia heni mrugena yekuwa ya hahe ikao ya urohaja abengeri jomba insha Allah rifanya mpango unu usoni ulijawe bukamwa benze urajise akaga masuala menji ya huzisa yanzari juwe abenge yo muhimu sha wakati wa leo nuko na uruhusu na ushukuria mzaza hatu mama Khalifa habo ikao yari rwawa wariwasilisha aruma wa mji mtukufu wa helenje uhanza Mwenyezi Mungu narwasilisha mfumbilinu ndikunde manufaa ukamwa benze na jerifanye na za sana wa shukra
wa shukrani marhaba mji wa tukufu ikaudu mwaka uridunga na umweshilezani ya hukaya muhadhara hamadaunu yeka ingedi nguhiso habiliwa ngamjoka ya winji utsambaziwa ujuliziwa wandu utsawa ruksa abonge watukufu hautimiziri mjuele kondo hondo swafi la muhadhara rimonisanuka muhadhara umurawa nile jiji duwata safiri wa mji wa hele nji wa Faransa nano wana safiri wa hembude kamili ikao do wakautowae ruksa ya mwiso ya hukaya muhadhara unaofanyiwa le 14 na waregeze na ngozi nuhemi hono yo mili wanasafiri wa mbude hamshe ikawa pia mwajuka yabo na harimweni junsi pia wajuza muhadhara uno na ngaromba uduwe ke wahudhuria hawinji ikaona wajuhudhuria hawinji wajuzo wananya wa hema bavu marojine abonge ngamjwao imbude yo mungu ni mwema bavu wakao haina mji mzime kao dudona ngongosha wotu wa mia hata Debora wasegire wananyao hata Debora lebundu la hembude na lebundu la hem umjwa helenjele mijia saya libasa uhenani upande wa humso abonge watukufu ye madrasa tumlezi wajaungu wa shukuri ya sharafika udu wanikiwa madina mnika udu za nisiwaban na wanesa ya hokaya hamadina mnika udu mwanesiwa zubanu inu madrasa hokawa ikansi hawalimisha wana ikansi hawalimisha hata wazaza hawana na wababa hawana na ze daraja zonsi pia harme madrasa tumlezi misomo ngendeleao na musabaqati alqur'ani kawa kamshi harme pashi hao ya komori mnezame Facebook na komori mnezi harme YouTube na mjubunda zinji za husu ye madrasa tumlezi hao harme YouTube kahanzi hashawiri jema ngujo parisa zinji wala musabaqat wala muhadarat na ze mendele usoni ya he reparashio la he madrasa tumlezi abonge husoni ho madena nazoni siwa baada ya muhadara ngamjuhudunga andirect harme pashi hatu na ne page ya habari za hele nje wachaunga mtuzi dunga directa haina namna yonsi pia na ze page za hatu kama baba jani live hama wila live na page zinjikao ngamjuzi wona hosoni hunu ikauru mzionao wila news na mipango minjikao ngamjohi duka inshallah taala baada ya homo hadhara unu idiri jumbu le kondo hondo la humshimu hakaya ngilo na sinji za ulifunda za ulisoma upande wa hele abonge watukufu habanu na mkubali ze sama haza tukuzi watukufu mdungu lejele ulinu mwijane mwananyani Yusuf Aliman munguni mwatangazaji wa matangazo ya FM13 nana matangazo ya madrasa tumlezi abonge hamiso ngari mumbili yao ni mbiti wakati wa khairi wabillahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.